Ya, malo whaaftai. Tal whātu le nei tula fiafi. Ya, le ati talatu le tātou porokalame. I le tātou pese, ia ona tātou whanga solo i leo nisi vaenga fo le tātou kalame. O Yesu le tani I o manu na o le ngaruena o e ngaruea ina te pa'au ina poina taulanga mai le tahele o lo wanganga na te pa'aola ola ina launa me papea ukitia wanoanoanga e mawai o pua puanga au le manuia e tu maulawa se ngaruenga olo o e ngaruea i maletani usoe o uno i bata ele mau ora i le api ono sa i mata mawai o lo manatu mai o ia oe na te tai oe se tau no lo fa moe moe o Yesu o le tali i o manua ona o le kaluena o e kaluea ina te pa'a uina mo i lau taulanga mai le taele o lo uananga te paola ola ina launa me pa me au kitia i paano anoanga e mawai o pua puanga au le manu ia e tu maulawa o Yesu o le tali i umanua ona o le aruenga o le manuea ina te pa'amu ina po i lau taulanga mai le taele o lo uananga na te pa'auna ora ina launa me papea itia i pa'ano anoanga e mawai o puanga au le manuia e tu maulawa e mawai o puanga au le manuia e tu maulawa Ya, olea tu ina tuli. Sunga ya swalo ya se faya tātou talo ia o tātou. Ia o ele tua whaafitai tele lava i lo wanga le leima, walofa i le nei tu la fiafi, whaafitai le atua i mea o malava i o manuia mau whamanuianga, le ngata fo i le nei aso, ia na anga ia tu fo i lau whanau i tāpua inga, so se whata whaiteulanga e vatu le vi inga i lau fio, ia ma mātou whalongo i au whiau na fola i le nei aso, whaafitai le atua, au mātango fie tā pena ai lo mātou wola, ina ia vava ai atu i atu oe a wā oi whaita to ale aso e te fio mai ei le lalolangi whaafitai lo mātou atua wala au le neia fiafi anganga pa ia lau whātumunga i lua iai mā oi mā ngai foi mare a mataina nei por kalama mā te talo anganga pa ia fio mai whaamanatu ma whaai loa le atua lau whiau ina ia whaapeona mā whaangangareina ia ai momoli e lau whau unga anganga pa ia i loto ma finangalo ma ai finangalo so se tangata o mai moa ma mata mai
i lunga le nei whaasalaunga. Anga leile atua mai lau whauunga, a uma fo na mawhia nei ngā renga nei a fiafi. Ia tu mai lava whaatau waa i o maua tangata. Ai fo i atu e lo vi inga i lo suafa i so. Amen. Ia i lo wava male whaaloalo le nei tu lai whaatalofa ma whaeloa i tuai le mamalu le tātu au whaafonga na tō fo i wa mawale abanoa le nei vaenga o le fiafi. Whaafonga mai fo i ma tune in mai fo i tūlanga o le tātu pokalame pe on masaniai ia fiafi o Santa Tas. Ia o te whaatalofa tuai vea ia leo whaatawa e whai ma sui fo i o le maa team nei ia po o le soa tau fo i Mokeriso mai Wellington ia e whaatalofa mwhawhelo i atu le mamalu ma le pa ia lasi o le tātu tanga fo i lunga o le tātou pena ta whailangi le lea fiafi. Whaatalofa tua i sunga i whawhengainga mo lātou whatua. Teinane fo i le loa si o tātou tunu. So se tasi lava o mau mali tātou pokalame whaatalofa whawhelo i atu i suafa manu ma lo i Jesu Kiriso. Whapitoa se whaatalofa i le neitu la fiafi. I le sunga fo i whawhengainga ia maiava oka maiava si a mātou e karisia i Pitone Assembly of God, ia whaatanga whātu i lau sunga me whatua le nea fiafi malo whai talo. Mai se fo i le sunga fo i whai au malo lo manu malo, le sunga ia whele, fontia whele, me whatua fo ia whelila, ia whaafitai lau tu tāpo inga, ia o lo whapea o na wholau i manuia i pēa, tu langa o whaipa fo i matiute, ia sanga whamanuia le tua ia te utou. Le mwhai whaangaloina fo i a uso fo i mwhai do mātou ngā lue whaatasi, mo tau veina fo i o le nei team, ia le Carpenter's House i Stokes Valley. Whaatala whaatu ia te utou whaaftai lau tau langa lau sua ma lau tau pipi tau au mai. Ia i le tūlanga fo i tau veino le nei porkalami. Ia whailawa mwi inga o le tua whaaftai lau tau talo ma lau tau tāpta koi mai. Sunga fo ia whiu wa a saipele, ia me se fo i whatua i au kilani. Ia whaatala whaatu i lau sunga. Ma lo le au auna, ma lo le tau tua, tūtem whaiva. Ia pelanga leo le tua ia tau lua. Mai se foi ia leo watala lo ia foi tulanga o tātou pokalame le unanga mai Brisbane i Australia. Ia o lo whapeo na tau veina e le sunga i le whawhengainga ia fui mono lale ia mai Brisbane ia whaatana whantu ia tau tau. Mai se foi whatua ia ma le ainga karisia. Whawhelo ia tu i le suafa manu ma lo Jesu Kiriso. E le mwhangaloina le whaatana whai le sunga i le Fatonu fo le nei ala leo le sunga ia Mike Preta ma lo le au ona ma lo i tute ma faipa mi se fo le nei fo ia no ta u lo fa pe ona maua ia ma tu te fa so atu le upu ma le fiong pa ia le tua le pa ia fo le au da to lo sponsor ina le tatu proclame all our sponsors fa ta fa tu ia te to ana le ai o to le mfai ona fa wo wina le nei au nanga se nganga fo tu na to le tua ia me se foi seleni wo to foi ia e fa foi na ile nei au nanga ia fa manuia le tua ia to ia nga le pele tua ia tupu pe maula ia tu langa foi business ma au nanga ia wala foi nga luenga le le lo to fatino ia le nganga fa talo fa le ia to le ne fiaf ia me se foi le sunga ia so alolo ve foi mo mate tai le fiaf fa tu lo sunga ma lo le fo la manuia malo yonga malo fa felo ai wa fola fo le ta fala i nei fiafi ia vi ele tua wa uma fo na pai le tu ma le tu wa nga pe ona i fo ile o finga lunga le tua ia ma am fata fa te ulanga lo au nai ia mai fo i ta tu sponsors ia vi ele tua malo le fa felo ia vi ele tua na fo le malangon e te tu fo ia le fo wa uma tato nga ia tu fo i malu pa i ole tu nei so a veiu au se ta tu fa lo ngoi ia ta tu fo i lo po le tu mo ta tu fusi fa o malo ia ta tu fa fo ia tu ia te ia le vi inga mo fa manu ia mo so ta tu ai awal ta tu fa te ia tu den maso ta tu ia amen tu na manu ia mai le ta ni ngon nei so va yo mai usai mai ia pena ia tu ta po ingor nei tu sai ma fa fsile la suma ia fa fo malo ta tu no ia le tua ia la so le nei ia la so la vo langa moni la la so fa ti no to fi ma tu te ia wa le ta to bala wina ia le tua mo fo le malo fa fo wina ia le nei so le upu fo la le tua ia wa le anga ia tu fo ile wa fo ma ona tu te ia le le tua moni o fa te ia o ile ma fu ia le o metele
O so mai mafui o late ki tapenga ma sa. Eu ainda vou neta tu te tala no o tai mi maso e fa tau ina ine fa pele. Ai olo na tupu e se au. E pe ano mali so mali e hone le tatu tatu matala a si se ina se ina le ina be o asole ia o matua fa te ia a mele tatu te ilo ai o la o fe tatu so la ia o lai ia a o le tua le la lo langi a mana o to ina ru meru tu se voi le a tu pa fa si de la suma ma tu e moni a tatu mata ile tele o atu fale nga vai nga le na le o fa o el tangata moni ne vai tau ma tango le to fa tu sa nga ile se ile na se si ina se kone nga le la anga fa pengi la so atu le minu tele le malo si le nga e ilo tanto nga ile a ko se ningu ke ka le pela la ele ngai se kone a so le ia nga makua i lua to lo le vi ele tu se li fa kai sa ni pe ma ta pena ta tu tenu ta tu yai me fo le au ngai fa o se fa pene la fa fonga sa mo so se vai pa no po se mete mo o fa o le tua ya tango te u fa o le tua ta lia le po le tua te minge ta pena ai tanga vai o lo me fa pe ia fe lo mo le tanga is fa na tu ele fe tanga tore tua o so mo ta pena tanga ta sa ni mo langi mo le fa o le me va pe yesu ia lo vola le tu sol melesa tu po le o melesa tu po le la mo fu ele o se fefe o le te o ma ngai fon fa ke ingai ia via le tu mana tu la ta o lo il tapo kalama ma ta tu fai tau pe fo ona ia ile ne ia pi va yoma ia na tu ia o le ta tu si fai tau nga o ilunga le amo na o ilunga ta tu fai tau ilunga le screen ia pe ona ia ile tu si le amareko ia lona ta o se fulu ia o le fast food no se ia o le lona fai ma va yoma na salo ia o le a u fai tau ina tu ia le tau fe lo fai tau so aluia na ta o le talai no ta tau amen ia le o mai e fai tau ina la fionga pa ia le tua o i la to ia rico o le atua na ia tu fo ia rico ia a to mon so ma le moto tangata e to tele a ua nofo mai le awala o paki mai o le tawaso le atali i o ti mai o whaatonga i mea mana o whaalonga o ia o ia Yesu le Nasareta o na langa mai ai lea o whaape mai Yesu le alo tawita ye alofa mai a te o na matuava vau atu lea o tangata e to tele i a te ia ina ia whaalo longo ia a o ia wa tiri ai o na langa le alo tawita ye alofa mai a te wa tu Yesu fetala yatu ia vala au ia o ia ona la tau vala au atu lea i le tawaso o whape atu ia te ia loto tele tu ia o loo vala au o ia te oe ona tia i lea ia lo na ofu wa tu ilunga ua sau ia Yesu praise the Lord ona fetala yatu lea o Yesu wa whape atu ia te ia sa se mea e te mana o iai o te whaia ia te oe ona whai mai leo le tawaso ia te ia raponie ia wa ai o nei mata ona fetalai atu leo Yesu ia te ia ina alu ia wa ola oe i lo whatuatua ona wa ai loa lea ona mata ona muri atu ai lea o ia Yesu i le ala vi ia le tua ia lea la ua tātou whaitau atu manino fo'i le fo'i paragrafa pe o le whai wino tusi le amareko ia pei fo'i le o nā tau wha nino mai mo i tātou i le tūlanga pe o nei tātou tusi whaitau le na a le tātou matua la nai maua i nai le whai upu nai whasu ma le fitu nai mo le tātou matua vai onga ua whaalongo o ia Yesu le Nasareta ona alanga mai ai lea wa whape mai Yesu le alo tawita i alofa mai o tatu matua na au tu la pe on fa au tu nei fo nei fas faitau e whapea ia le lei la u whalongo le wai lunga screen
ia le lei lau whalongo. Le lei ta whalongo. Ia le lei fo i la lau whalongo Samoa. Peila ona iai fo i le au le nei fo i whaswai tau le nei a fiafi. Wa ma whao tuina i te whao tuina whaingo fie. Ina ia whaingo fie na mori o atu fo i lea whi au. Po le aso na tā ua a sea fo i se meo emo mai i le vai. Le vai diu le. Ma whai o na wha malo si ai tātou. Tātou te wawa ai atu pe le whira ngalo le atua o tātou iei nei vai tau tātou te iei. Ona o le tātou te wawa ai atu fo i awa. O le fo i e telentu se singa ma leko i tau aso. Wa le o tātala noa i le tau aso pati mai. Singa fo i a mātaio. Ia ele o ta ua mai se tau aso i lona ingoa. O mai fo i a luka ele o ta ua mai tau aso i ingoa. Ai le ua o mai i tusia mareko ua tau mai sao ai mareko. Le suafa o le tau aso. Awa iei tau aso nana whaapure o i le i a mātaio. E fo i a luka. Ai le o ta ua mai ingoa. Ai le o mai i tusia mareko. Ai le ua tau mai sao ai e mareko. Ia le ingore tau aso pati mai. Ia ona ole nala le la tao nga iai a vai uma. Ta te tala noa nga iai. Awa e pe ona iai le ta autu e wha autu ai le ta upu le nei po. Ia le lei lau whalongo. Pe ia tasi le vaenga e lima ia senses o le tangata. E mawhai ona langona ai, ma wa ai, ma songi, se tulou sa moa ma tango, ma tachi. E pe ia tasi ia vaenga o sense o tangata, ai wha muri tai a, muri ai anai le sense lea, o le whalongo, o le talinga o tangata, se tulou sa moa, o lo whonga lea. E mawhai ona, ua pau fwena o vaenga o le tino, o le tangata soifua. E muli aona ona o iai ia se upu ai le itu ua le lalolangi ni nei. Awai e paulo le whaita to ai whauna awa noi le te me tala no atuai. Ala sauni le tangata e alu malanga. I le nuu le toi foi mai. E pei la o vaenga e pei ona iai. O le tā ua la lea. O le au mai o le tā au tū le nei a fiafi. Ina ia le lei le whaalongo le tangata. O me foi na foi e le atua le fonga le tangata. Ina ia le leila whalo. Wa pi o le tele o whalongo ia ua whalongo i timi. Wa tele mea ese o lato leo le whalongo. Vai o. Wa whisea i ai le lalolangi. I le ngata fo i nepe na popo i tele mai e Ioane tuse i Ioane. Ia tātou iloa le tātou whalongo tātou te iloa i le mea sao le mea e le sa. Ma le perfetta. Ma le perfetta le ali, ma le perfetta papero. E pei o vaenga ia leu o mai ta autuna e mafon ta no iai ina ia whaalau tele ai vaenga lea. E pei o nei ta pokala manefi, au pala tu se ula ngona vai uma. E pei ei so manatu i le vaenga le tatalal tam ta upu nei a fiafi, malo whala. Bi ele li after fo le sunga wale wa fa watu e sa no fa scientist le ne fa ele tu la no fo tala ino tamata o mata fo ile malo si ole na paule o se au penga le ai no fo mal ta wasole o ia mawai nai ia mela tup o na talwa ile umfeno bai ai na pau leo le mea la fa longo o la fa o nga le au penga le fa o nga le tawaso na te noa ina ai tu langa o lo tupu i le vai panoa le awana o mata fo tala anga o tangata le o pati mai o se tangata e tau ua tele tau ua ona o lau i loa e tangata i lana le anava o le sau fo idea i stupe ma sa i le fo se mea o lai ai o lana fa longo la o ile pe ona e fatawa ina le fa longo o lana o penga le o lo no fo mai ai mata le na fa fe na i loa e pati mai o tangata ngoia Yesu ma na fa yo le o bai pati mai o fa fe no na i loa tangata ngoia Yesu ye le ai o lana fa longo fo nga lengo ngai do ye le tu
O lana whaalongo na lai ona I loa e pati mai o tangata le ngo ia Yesu o le alo tali. O tangata le ngo ia Yesu o kai whai wawe. O tangata le ngo ia Yesu o tangata o le Mesia. Amen. Praise the Lord. Amen. Tusa o le malusi anga le o le whaalongo a pati mai. Lea sa ia whaonga ina le malusi anga lea. Le au penga le tas. E tau mawhai ia so ta ia Yesu. E ui ana te leo vai. Ai la sa ia langona whai mai. O Yesu lea warwa. A wanta tō wawai nei pe ona au mai fo I leo tu o le tato mata au pule ne fiafi. Ia le lei whalong. Te le fo maftanga ui vesi o ngasi seo whalong. Ia. Ari. E sata lang whai aku I e se mera o mangu ai o. Moni la. Se se whalongo. Ia, ai wa tiro fo I whalongo e mawhai ona ia o tatou masani fo sa mo I mei whao mumu mai tangata ngā uta. I le mawhai ona I loa mata. Po ai tangata la. Ai la ngona le I tani. O malu si angale o whalongo. Na te loa I mei ni yo o ia. I eleri. Moni la. E pe sa o na mata tu I le pe ona sa o sunga. E se ta ua o le whatawa ina o le whalongo. I eleri. Ia bi ele malo wai ungo mo facho mo le facho matangi e pe fo ile la ta o fo ile nga ile tu la ngai pe ona yai a tala mo la le mele wa le fa mai wo o ila to I Rico o le a tu na ia tu ye Rico dei a to mo na so o le ngai mai le a Yesu e pe ona I tu singa le Marco ma to le ngai mai Yesu e nga Yerusalem mo fa to ino le basic o lona maliu whaatonu ino na puapua ngā ai sau Yesu whai mai le tala lea tate amata mai le tā le whai tau lea wo o I Rico le atuana e projiki apas ai e le mea tāua o le ana mafua ai no o mai mata le leo mai Yesu o le muli mai le au le moto tangata ma ona so o le leo mai Rico o wa si lapea e mata le fo Rico atato na tu Rico o Rico o se o le nuwe e tala te le nu e ia tala anga e mawalunga i fo Rico ma o se ai pe fo na sauno e le o Rico fo le fa pe se tamai malo o le nu fo milionea to tele mea ia ma o le nu fo le ai o leo te manatu I le nuu lea o Rico. Ma te le vol nuu lea o Rico o le nuu na wha na whaile tala I o sua fo lea. A e mala ia se tanga ma leo fo le na ole le wango ia si Rico. A e maua toi fo lea o le si fine fo lea o la ava. I Rico. O ia mea tupu le nuu lea. O mea tupu I Rico. E o atu la ia suuma o le apasi I Rico. Ia ai whai mai le tala ia. Ora le e nofo mai le awala I stoi ina ta waso pati mai. E peila o mea lea tatu te mata tua ilanga. O lea e tala mai o tala anga o Rico. O le mea tonu ale lau le I pasia. O le fina ngalo fo ile o le atua. Na mafua yo na pasia e na alo I le vai mele. Na oa I le tangata le mana o mia le sosa. E ele fe au te lea le te tonu ole ele na mafuai o na oso I su le vale o lea fe maila na o atu fe mai o lae no fo maila a wala pati mai o le tawaso na tali o ti mai o whatonga o lae la ole e peo na e sauno o le ngā ruenga tasile ngā ruenga pati mai o le fai e sua ia na tupe o lai ia ao fai tau atu fo I tu singa I tangata ne o pati mo te wasori. E leo se tamai tangata fo. O tangata e le lei fo ilo na tama. E mawalunga fo ilo na tama. A tato fai tau fo ila I tala I a pati mo. O pati mo ile tūlanga I pe ona ia ile le anga I mai Yesu. Ia pati mo. Tusa o lea e anga I mai. O lae nofo I a pati mo ile awala. O lai whaatonga ini mea mana lai whaatonga pati mai o ini mea lofa po ni mea mai awa pau mea lea o leo lai si tawasu o le foi lau o mai Yesu I
i le vanga le. Ai fa mai o le i tangata o le mana o mia lan sosa. Yeah. Ia, pe e sau sosa ni. Amen. Pai o ngai vanga le. Ta te le iwa tu talanga te lo ta. Ia whaatai. Ole, pe ona o ta ua fo i pe le na sa no fo le sunga tau tau o tele tangata ona o lau i loe langa ngā penga le. Atono e fo i le au ia la tau fo i o leo lo o whaiatu langa leo le aisi ma vaenga pa pena. Ia o tātou i loa uma o te te le sisi na te le loa. Ia tu sala fo i le o le aso la le atonu ese fo i le aso i ia pati mai o ma le tūlanga o lana ngā penga. Ai mo falo watu te malo pe ile ese mele o tal no tangata. O Yesu le usa. O Yesu le usa. O inala na amatai do pe o le ko yango ka malo inyanga. I tulanga o lana ngan wenga le malsa lio se le ni wa pe na ilo o i le fe taun la inga wala. E to tele tangata fe pasia yai ma. Ia ai me se fo i o tangata o le vai me fo. Ia o tangata fo i tu tamau a inga tangata. Tono le mele wa filifili e fo i panti mai o le mele vai ngai no fo le. Ia o la o malama le e uia o tangata te waso. Ai nga ke lo le ia le me tono fo. Moni la. Ia pe sa o fo le the right time. In the right space. Le time sa o le o ye. Ia le la wa wa pe wa tu o ngal wenga te malo ina wa fa longo o ye le o Yesu le o sa o Yesu le o sa ba ta wa te lo fa lo le o tu o me na mana oi na sa la na ngal wenga sa na no fa a o fa ta wa o na la na te lo ele ai o tangata le ye ya me lo te no no ye yo le fi pulo mata le la wo o mai lo te mi o ta wa no ba la o ta una ma so ta i lo mata ngata le sa ne va so ni vai ole fesidi de i tu le ona fa pe fea ona i loe pati mai ona i loe e pati mai o Yesu wa le wa ole vai ngale pe ona tau ta o ina ta u ya pati mai o Yesu le alo David. Awale wa o vala auta was. O ai lana ta ua ia pati mai. O mele tatu te iloi. O le tangata le o pati mai. Nā o ina le leifo i o na matua. Na tau iai. Na tau iai e lo na tama. Ia le tangata le o Yesu. Awale, ia mai. Le wa tā ola i fa mai. Wa ona whaalongo o ia Yesu. O ia Yesu na sereta, ona alanga i lea wa whape atu. Yesu e lea lo tavita. O le fesiri la le, o aina ta ua ia pati mai. O lea lo tavita. Lea foi lai a mai le tūlanga o le vanga le. O le ilo le leia e pati mai o le tangata lea. O le tangata lea, o lea lo tavita, lau alanga mai i le whea ngainga, e te mana tua foi whea ngainga. O le o tau tala le tau aso i le whea ngainga. O le alo o tavita. Le whea ngainga le ana o si e ofa mai. E tupu mai ei. I le lala au. Ma o le a o tavita. Le a o tavita. Le whanaua yese. Le ala ua wawalo. O le mena o le au te maro whaumuta wawai. I le te ua langa le tau aso hapea. Yesu e le Nasareta le alo tavitai. O le ala e whapea. O aina na whailoa. O le tatu tiloa. O pati mai o e māma lama le lei tangata le. E māma lama le lei a Yesu le Nasareta. Le alo le atua. Mea na tatu tiloa ai. Nā o ina le lei a pati mai o. Māma lama le lei e pefona na sa nova iunga. E sa o le no fuanga le no foi pati mai. E sa o le no fuanga. Awa atu no fuanga mena no foi sto ino pati mai o. Ile ala le tono le ailo Yeriko. Ona pefo ntata noa. O Yeriko e tamao ainga. E tamao ainga tele nu le o Yeriko. Ma e tele foi ni mea te tele na tupu mai ai ma fa atu i tono Yeriko. Ile teimi mata le foi na uman fa amale ina ona solo lo i pa Yeriko. Le whaamala ianga i Osua. Mai e mālea le tangata na te toi whaatu i Yeriko. E ilan e whai e whaatu, e whaavai lana matua, e whaatu i lana wi. Ia,
e pe foi la ina o mai la ile no fo inga le lido apolena no mo to asili la mi o le ngai tono Israel lena toi fa tu wina mai ia vi ma toi fa toi fa vai mai le ai ilana u matua o tala la tu spai o le lai o mai te milo Yesu fe tau i ton wala le sa wa ta wasole e no fo ila wala le ia vi ai te ole meu te fa ta ia Yesu Ia te mi tatu te ilofa mai tala nisi tu singa foi tatu foi tau spaia wa toi titi apa si Yesu pe fa pe fo langa mai tanga ta fo le wa fiola wa talioti tele o singa na manisi pe fa tonu ta mai puna talioti ai le pasia Yesu varaude e afia Yesu tali mana pe lan tatu va ia tu ile mana ongale ina ua wala au ta waso le pati mai. Ia Yesu. Yesu e le alo tavitai. Wa tau tala ta malo i whengai. Lama le pati mai o le whengai ngalea. Le whengai ngalea o lae e tau tala mai ia whaalinga. Nus fururua, whai pa surono. O le a ma le whanau a tavita. O le whetua au pupula. O le whetua au pupula. Lae tau tala mai ai pati mai o i ngalea. Le fo e mori mau mai tusia i sai e tusi mai o le mama lama la o mai mama lama ie no fo le pou ri male atore oti ina ia ta ia vai o tangata i le ala e manu ia peila o le ala la o ui mai o Yesu i matore fo o Yesu le sa o io o le mama lama na te fa sulu fa popula le tawaso fa popula mata o tangata e tawaso le me foi le mali ai va ai tu langa o le o mai ale moto tangata male au so e tai mai Yesu e mul mai Yesu o le foi e vai tu o le ele tawaso i le ala u fa o vala au Yesu tawaso le foi mali la ta faita wat o no winga o le foi o mai la ori le mama le moto tangata o le foi tawaso la ori si li fo la tawaso le e tawaso mata o pati mai ai pulo na mata fa le na na te langona le leile leo o le tamata le ai o Yesu na sa e pe so sali vai o le matango fielo fa soa mantua o le peona e tala no fo ima sa no e tulanga o le ngoa le wa fa lupe e panti mai o Yesu le taimi le o le wa fa lupe e panti mai o Yesu fa mai le alo tavitai o tele lo ye te o lo suga so alo o ani o longona fo le taimi fa lupe ai oi Yesu mai e finga tal pa io la inga sa pista malu ho fa sa mau o tele lo po ani ni longona e longona fo lo ne e fo le la pe mon ka longona na fa tangata io longona io tilo longona le te no ai o le winga le o tala mani e pe a ta ua tu lo a fa lupe tu lo o e se tangata ona i lo le mal le liga tangata le i le mea o te tupu mai ai fa pena male la ngono Yesu ina ua fa longo Yesu ua fa lupe mai e pati mai o le alo tavitai ia leri wa le ai se to tau mate o pati mai o a me o ai le anu sa o pati mai o se i mai le a tavitai le a o tupu anga o Yesu malama le leipati mai o tangata lea o tangata e tupunga mai a tavita o le watala noa pati mai o i tu langa o le ngafa tau tupu o Yesu ia leri o le mana ia le lau whalongolongo ona ua o atonu fo i e mata i tu langa o le vesi o le taimi le e whai o le pisa o tangata o le tumu o totongo no le fo i vai ai le taimi le malungo le o le tene ai fa sao al whalongolongo Yesu e tangata le walau mai amen e tangata le walau mai e tea si fa pe foi kaua nga walau Yesu e al fa lupe la ua langa mai tangata Yesu e le alo tavit praise the Lord amen le vao tua tangata ai esele nganga na ave Yesu fa o la ngona mal fina ngalo Yesu mal le linga tangata le eta amen praise the Lord pe ia fo yo la ngona fo le fa Yesu le mana i do wa se tu le mana i le fine on toto la ngona le Yesu
la ngol mele ko ngeki e pati mai o ya Yesu te mi le a me so Yesu ya pati mai o fa tu o pati mai o inale so ta inga po le lava le malo a ma te le pisa o tangata a fa tu o pati mai na le na ngona Yesu praise the Lord. o na foi la o mai yin fa fu le ta o mo le tanto ia o la o amen praise the Lord. Po le ale vesi o le ale tu le tele o le maunga sa lo fta ia matato e la ngona tato vala au Yesu pe a fai tato te vala au i le fa toto Amen praise the Lord. la sunga ile Ia le mane fa so te mo le fa so matano fi a vai ia mo pe o le tate va ia tu fo ia ile a tanga mo o ta fa foi taule ile anga mai ale Yesu mataule le to pe a male to se fu lima mai la ia tau no lo Yesu ile me o lo fa mo ia ile tu la mai pe nei ile na tau ate fa tau no le missionale ai ele i fa pe na pasi lo Yesu o le meta ole ye ole le pasi e Yesu ole tu la ngamale mare awala le ono ole e tritonu o le ia mana onga le mana o mia i peila ona ye tu la nai pe nei ta fa so ne fe ma nei fa so ai pe o le fa longo le ole ntori ale leila ta fa longo to na sa mo fo i vai e akilia le fa longo tangata na te lo fo i le fe au ma le aunga o le fa mo le fe au fe au o lai mori o mai mo i tato pe fo la palai mai tato ale leile tato fa longo i le fina ngalo le atua tatu te ai manui o le atua ma tua le lei o le whalongo e tau waso ma pongi sarva ai ale tau waso a o le tu i le nganga ona mata ia whale nganga e pula mata tau waso ma lana whalongo e matua le lei te le whalongo pati mai tala na whalongo ona omi fole le boto ye me ai oi nai vai ngo voi tem finga fa mamra mai ta na fa longo o toe manuia oi lo no me fio so lo matu na ino fa longo o la o toe manuia oi i lo no petelem te fa mai lo matu oi o la o tu la i lo mo toe al o la o fa manuia le tu oi lo no e pe o tu langa ya na fa longo mo fa longo tangata fa longo lo ma fa longo lo musta fa longo fia manuia tu la ilo na fa longo la avai ile tala i mata tio le no o le no ule ai e mai ona tala ave mai ona tala fa solo pito ile lo ngi ne fa ida wori na mato fa longo i mea na faia lo to tua e mata utia o le mea na mo fa longo li so avai ile o le taua fo ila na o le fina ngalo le atua mana na upu ya te tatou taimi uma tatou te whalongolongo ia oa papa ma mea whainga tai te tonu e poloka i o tatou loto ma o tatou nganga o tatou mata whale nganga ia ta tala lau whalongo ia liu sua vai lau whalongo liu sua vai pole mo mauma le whalongo ale fina talitane ai mata utia le whalongo na whalongo mai matou whalongo le whalongo na le whalongo i le fina ngalo le atua whalongo i mea te tauna whai manuia ia le ana vai la i manuia na matua vai i na manuia na amatua whasao inga ia le ana au mai umalo ta malo tina o ai via le tuana le le whalongo la lana nai loa whalongo le fini whalongo i tala nu e matau tia e peila o le tūlanga na i le e tele na au mai e tususinga a le poto o Solomona le whalongo ina i whalongo i le atali whalongo le whana e tau mai a le poto o Solomona whalongo i upu wa i mai talinga i le whata o toi whalu esfuru lo watali e whalongo mai ia upu pe o le whalongo le whataua ina e taua i le whiapine ina i whalongo lo tūrai mawhati o le taua le na awa a whai ata te le whalongo i le whina ngalo male mususunga fo i le nganga ia te taua e mwhan whasenga i taua pe o sau o tu lewa i unga pe ase o manatu
fa so mai ta Yo, yo fa ta wa ina fa lo. Yeah. Ah, o le me na o fa ta ye ta waso le. O na na ta waso. Mon Ai le fa lo. Ah, alanga ye fo te le ta waso to. ya Ah. Ye pe lo mo no fo. Ah, ya fa ta ye le ta waso le o pati ba yo. Ah. O le me u ya le ta waso no fonga. Ah, o le ki lia le na fa lo. Ah. Ki lia le leila na whalongo i le na au wala mai ai le mana o le tua ia te ia. E au wala mai le na whalongo. Awa peia o na tāntala noa mai le amatanga o tele da vivesi tangata. O tele fo i na whaoa tofi ma. Ono se se o whalongo. I pei fo i la o le mea fo i na yele usta i usto i na o solo la to. mon la Ma fo mai se o mele whalongo ia. Ia ai whawhetai i le neita waso. E ui i lona lei loa se mea. Langa pe o le atoanga ma le ano o le tala lea. O le whapupula ina o mata o tawaso. Amen. Ie ui o le o mai e ta ua le si fo i vaenga o le tala. Ia ona e le te i o le whamalolonga ia pati mai. Nala na o iai whamalolonga ona o le whaatawa ina o lana whalonga. Amen. Pe na fo ila le lu tau mo tanto. Amen. Ia taimi e o ina i ta ua i le upu. Lono winga lawa o ina ta whalongo. A wala mai na le ta nga yoinga ma le me tanti whaia. Ona o le whaatawa ina o le ta whalongo. Ia le ri. Amen. Maro mo whasoa mai. Awa pe o le mana ia le na o le tūlanga ia le leila tatu whalongo. Ne ia tatu ilo ai le ngai oi mai ale me se ma le me le sao. Ia ma le me fo ia sako. E whalongo le lei, a tatu whalongo le lei, kiria tatu whalongo peo lau tala. A le lei tatu whalongo, e whai tatu whaia me le lei. Ma tatu oso al me taun whai. O na lei lau whalongo. Pei fo ilea o na awa pe lau a ta whata ua ia le lei al whalongo. Pei fo ilea o na wala au ia le atua ia Samuel. Te fo ilea lo stamo Samuel. Tamajiti. A lai no fo vai sau. Ai na langona le tamajiti li wala au. E mon na whalongo la le tamajiti lo Samuel. E se pinga leo. Ai wa whatolu le nalu. Nalu le whai a eri. Ilona ili whai sau. Ai wala au mai atea. Na whalongo le rikiri. Ai leo langona le whai sau. O le metasi le vaenga pe fo le leo ta o ngai. O le whalongo wa e moni fo ia pe on tata tano se tu lo wa sa mo i lo whafonga. E iei te mi ta te le whalongo i ai langona le tamatiti. Ai whalongo tamatiti e langona le mea. E whalongo vo le tangata lotu. Ia ai le whalongo le. Le whaisau. E pe o le mena. E ta te ilo fo le awa. O le wala au ia Samuel. Ki lia le leita mo le tamatiti fa mai lo le. I loa i lifa mai. Alu e toi ta oto. E toi whalongo loa o toi wala au mai. Ona i tali role. Ia le lang. E pe volo le mana ia. Awa e pe volan tatou whalongo. E i whalongo e manui ai. Lau sawaringa. E iei fo i lau whalongo i se i lau whalongo. Le fo ina whai ale atua i o le whalongo ma le leu stai o sauloi. Len whai ale atua. E siri leu stai le ngao le mamai poa. Ma le whalongo. E siri le taulaka. E sao? Ma le whalongo e siri le taulaka. O le whalongo. Ia whalongo le lei. E peo tala isi whai au pēa. Whai tono la nkalesia. Ia whalongo le lei o tō whonga. E whapena e watu sao le upore atua. Ma mori atu le upore atua. Le angol temi fo nei i tangata. Ia mai se fo i se i tūloa. Ia peo o whiu fo di whalongo tangata. Ai i le tūlanga e peo nei. Ai le longo pēa. Ma le longo pēa. Ma le tata longo pēa le whao le atua. Ai le lei ana mori o te pēa whiau le atua. Ma tata longo atua i pēa. Ia whiu lau whalongo. Aua nei whiu lau whalongo. Ai e whalongo pēa. Leanga o le whalongo e siri li taulanga. O le alefa mai e te tō angai i le lotu o te tō angai i le lotu. Ma whai mea le lotu ma o stai i whai whiau. Ai le whalongo i le atua. Me tā ua lana. E silina e whalongo i le si uleo le atua ma lona whiringaru. E peila na whalongo le leita waso lea. Ma nino le whalongo lo le tawaso, whai mailo ma le talanga i lalo, a le tawaso.
Yesu e le Nasareta. Yesu e le alo tavita. Ia e alofa mai ia tea. O kalmanga ia. Le mana onga. Le mana onga na mana o i tawaso. Yesu le Nasareta alofa mai ia tea. Lana le mana o mia le tawaso. E iei le mana onga. Pe fo ia te oe i lau whaafonga. Yesu mana onga o e mana o mia. Tali ia Yesu lau tali. Fai le atua lau tali. Tali lau tali tali ai. Ia e fia pupula o mata. Telefo tangata e moni ase i tūrou. E pupula. Pen tele whetaleinga Yesu. Fai lau wharesei o mara o supua. O pula o tō waso e. O pula o tō mata. Auro tō tau waso. Ni fai lo mai. O lai pupula mata. O le tau waso le tau tala i eile. Le Yesu. Le tau tala i tonui. Langa i mata o le anganga. E ta tau na pupula mata wha le anganga. E wa ai atua i tūlanga. Mare ngā ioi mai o na temi nei. Wa tātou iai. E pēla i se mai unga pi. Se chau. Te swani tā. Pe sa e ta ua e mana i wha longo tō lai long whai. E matamata i ngā ioi ngā na whai e pante mai o i na whai mai soli. Ku lunga lau wala au mai e tua. O le me mua na whai e pante mai o whai mai o tia ilo na ofu. Lau sunga. Ya. O tia ilo na ofu. Na o matamata le whasimea le po le asi so tanga o le ofu le wa le ngā au mai le ofu le tono na tau. Ai sal mea na ona wa au mai e tu stala le ngā whapea mai ya. Wa tu lunga panti mai o walu ya Yesu. A le ufa mai. Wa tu lunga ka malo. Wa tia ilo na ofu. Fisilia le mau matamata ya i o whapea. Le asi so tanga o le ofu. A tonu e le o le ofu lea. O lea iai le o langa whaadu mai na o pati mai o. O le ofu lea iai le o langa aisi o pati mai o. O le o langa tau e mua o pati mai o. Le i le ofu lea. O le mele le o tia i e pati mai o. Langa o iloa e pati mai o. O uma taimi o le ofu lea. Langa o le whai unga o le whamtalanga. Uma lon fa malolo muli do ia Yesu. O to uma o e mafatia ti matinga ina mama fatia yo venga. O o nei malolo ai o to. O le tatonunga le na o pati mayo. Pe ia no fa ia tu no vala au ia pati mayo mai le nganga o le fato tua. O i le na feso ta iai ia le fa longo pati mayo. Ma le fa fonga Yesu. Na feso ta i le fato tua. Amen. Ele i mawhaia la ele malosi o le pispisa o tangata. Ona tau fia ia le fatua tua ia le vala au pati mai o. Ona mai lona loto malona nganga o le fatua tua. O te malo lo le tangata le. Amen. O i foi le na leina tia i pati mai o ofu ia pe ona o taua. Le anga o ofu ia le sa fato i lalo ina ia pati mai o. Wa mai ta wina o ia tangata i ofu ane. So tangata e stupe. Ele ofu se ofu ma. E ofu ma sai. La le mea Yesu le ofai. Fa ofu le o. Tangata fau. Amen. O le sota inga le ua matua e sota ia pati mayo ma Yesu. Wa fa ofu Yesu. Tu ia ilunga. Langa iai le nganga mawalunga o tangata ia o le vai mea tangata yutaya, ma tangata ia feo ai. So as tangata disables po tangata tawaso, pipili, e se o lato langona. E manatu lato o le anga sala le ngwa le nga mai kakale. O langona na ia te lato. Mantua ia fo le si tawaso fa ile ia le se anga sala. Ai fa alia va venga ma nga wenga mana le tua. Tu so ina le tau biki tua ila fa longo manda ye yo lo matamata o le se ofu fa la ve ta fa longo ye o le se ofu fa mata o le ofu fa lu mai da le atate o le mata o le fo le mei ta la no ai swa fa le o le mei ta u Yesu i lu mo tangata ele i ma sa ye pati mai o le ofu le na tia ye pati mai o wa e se lo na ma ai vala au wa swa fa le
I lumo le tumu o tangata. Be o la ule nā mata mata iai. E iai vahenga wa te taun tu ese. Wa te taun tu ese e tu uma o tā o tangata. Ta te oi pio na e sau noa. Tātou whaalongo. Whai. Ia, lau sunga i le taitai o le. Maro me o mo pasoa. Manatu e. O lewa, na lewa e o i le tūlanga e pe o na i le ofu. I le tūlanga vaenga e tau muri for ta pokalama. Ia e mana ia lau whasoa. E manatu o le tate la e lunga i fola o le vaenga le pe o na i tate le i o tuanga i lalo. I le vaenga le wa e tala no ina. Ko e mai nisi vaenga tau o le mani. Ai pe o le vaenga le wha tau ina. Fo le le ta ua ma ta anga i atu tunga lane mai le vaenga le whalongo lea. Fai mai la le tala whapea ale tuspai, ale amareko. Ona matuava vau atu leo tangata e toa tele i ate ia. Mato leo le mara au i e stawasu. Yesu le Nasareta, le alo tavitae, alofa mai. Ai fai mai wa matuava vau atu tangata e toa tele i ate ia. Whalongo. Usai pei, walai manatu tangata ia. O se mea e lei ona e moni fo ile lato fa alo le respecta tamata la ona Yesu la wala to lo Yesu la wala o mai le tawaso le fa longo o mai tawaso la wala o Yesu a le wata ofi ta felo so fo mo fa longo le feta le me fa le feta le Yesu wa va o ilato fa mai o matua va atu tamata to tele ya te ia ne ia fa longo ia ai wa tili ia langa o tawaso. Usa wale matao fia i le langa o tawaso. E pe volontava wa ia tui tūlanga i pe o le vahenga le e whaataua te le paroko awhale. Ona o le mea tonua lea na ngai mai ai Yesu i le ala le. Ma feo mai ai Yesu i le lalolangi le nei. Ona tātou te tele tonu. Na sau e wha susulu o na maa malama. E wha susulu atu ye o nofo i le bong sa ma le ata o le oti. Pou liuli. O le fo i lalo na whina ngalo lea. Ina ia wha pupula le tangata. E pei fo la na iei le ato atoanga po le au tu moni au le faswaitau lea. Wanga i mai e su e wha susulu le maa malama. Ma wha pupula le tawaso. Awa e pei fo i le ole tata no ile le lei o le whalongo le tawaso. Manino malkiria lana walau. Tau le foi au ta whaitau le whenga tuai. Na i le whenga tuai. Sa o le whenga tuai sa la ngonai e tangata le leo le tuai le telo taimi. O le taimi tonu lava nangas. A le taimi tonu ana le la ngonai Israelu le si u leo le tua. E pei ona whaane nefu le leo le tua. Le taimi le whetalai mai o. O te mitonu ala lang sala eli mana whanau whini aso, o whini misini aso. A sala ngona le lei ale leo le atua. So se teimi e fio mai le atua. E la ngona i salai. A ili teimi na wanga sala ia eli mana whanau. Nen tatu wawa i tūlanga. Mai wa matai ona le toi la ngona. Wa se a sala ngona le leo le atua. Wa whaane nefu, wa whaane manino i le latu whalong. O le mele mna oile tu ia te tatu ina ia tantu whaalongo ma ia langona lona singofonga i temi uma. Ina ia tatu lon tatu sa vali i lea tonu na o mai ia lea tua le maa malama le o Yesu. O ia na te whaaman nino ina ma whaamama lama i tatu vai. E pe o le tala tawita. O le la mepa i tatu vai. O ni ma pewa o tatu vai. O le mepa se suru na te whaamama lama i tatu wala. E pe la ona vai nga tā ua lena. Lea la ua tā oi fo i laro le tūlanga i pe ona iaile. Wa tili ai a langa o le tawaso. Fai mai la o le fasfaitauna, wa tū Yesu. Sorry. A langa le tawaso ai tū o Yesu. Amen. La ngona, waif. La ngona le Yesu. Ma nino langa whaalongo le tangata o loo mana o mia so sa. Ona foi nasa moi lau whaafonganga. Te iloa e whaafofonga Yesu i lau wala. E whaafofonga Yesu i lau mawhatianga. A e wala au ia te Yesu se te. Mai tala tuspa ia le tuturi o na talinga e le mwhaafonga. Na te whaalongo ina. Fo i o tātou la ngona uma. Awawa uma na ui mai e Yesu i ene.
Amen. E pe fole lo sau so tu na vai uma e se sio manatu e to tapo kalama ile tau fai Amen. to tapo kalama mo tatu fata Esa o tu Yesu fetala yatu ia vala au ia. Pe ia ona ta o fo te mi usola. Ole sota ingalia e la ngona i ta o Yesu pe ata vala au le ta fa tu. Amen. Praise the Lord. Wala ngona ina Yesu le loto tangata le vala au ia te ia. Ona o le fa tu o Patimaio. E ta ua le fa longo o Patimaio le wa ia sila fia i Yesu. Ta ua fo le fa fonga Yesu. Ona o loo ia langona ina le fa tu o le tangata le vala watu ia te. Amen. Lona winga, em fain ta vala au. Ai le fain fa longo Yesu. Amen. A faia au noa ma fa tu. Lona winga ele ma faia ona tu ma Yesu ia te tau. Amen. Lona winga, e ta ua tele al fa tu. Ta te vala au ma tawa na wai ia Yesu. To tele la to na o iai ia le tani ia Yesu ma fa manu ia ina tu langa o lantu mana onga. Ona o sota inga e ala i le fa tu. O le ala le o le tu ma yo Yesu fa mai o tu Yesu. Fa pe atu vala au ta mai sa. Vala au atu ta wa so sa. Vala au dia o ia. O fa pe atu ia te ia. Ia e lo to tele I natu ia o loo vala au o ia ia te. O ila tau ia le sa tau pio fia vala au Patimaio. Le o toe so atu ia. Ia o sa ia I lau sunga. Ia ku ia runga o lau vala au mai ia Yesu ia te. A o la tau ia le tau pio fia ia Patimaio. Sa fai atu ia soli. Au e ke so onga. So onga vala au lunga o. E pe ona e taua o le nganga fo fa lo la to de ia Yesu. A o le o to o ia Patimaio fo mai ia o la uvala au mai Yesu e te watu. Tu le lunga. Taua o le fa longo. Ai masia e le ngata o le fa longo I le fa totua. Fa longo le fa totua vala au le fa totua. O ina la ngona ta o Yesu. Amen. Malo mo fa so veu ma ne le fa so. Ia pe o le tulanga na e pe ona ua tu Yesu fetala ia tu vala au ia o ia na la tu vala au tu le o le tawaso. E isi te mi e manatu tato o se mele leila la tato fai. E fa pe tato wa fia le tu le mele. E ila e mane foi manatu la so o ia. Ila la tu foi fa lo ma la tu respect la mai. Tão fa longo la fetala Yesu. Before tele mafta o ku ko pisa. O tu pisa. Le si sau nole se sau nole ai e ia te mi fa pena tatu te lamone se mele le ia te tatu o le si tu e le I le winga o la tala ua pe ona fetala Yesu o la tu si upu le o mai e ia Yesu me fai la tu tatu no e va Yesu o le me o le ia te utu inu sia na I lumore tu la fa pena io so na I tamatai so le lika come ale no non fa Yesu awa bala au ia ma na ia tele ma na ia tele le si leo si fonga o tatu fa lo moi la ngai o le meta o le tatu te va ia toile fa so tau le vai ole tu ole alo le tua o io le alo le tua na sa vali Yesu ola sa valia ato le pi mai Yesu la foi fa na tili le malanga le amale anga I mai o le moto tangata to tele ia Yesu mo so ono leo no le molingo ole anga Yesu o le por kalama fa tau wina o le fa sa torino Yesu ole mai wa sole e le popole Yesu le tu langa le anga ye ai wa manatu Yesu tangata lo fia mawale le ona lo manatu tangata lo fia popula ona mata fa mai wa tu Yesu fetala yatu ia te vala awia la to vala au le te waso fa pe atu ia te ia e loto tele tu luma vala au ma na ia te ma na ia tele le vala le tala le a Yesu tangata tu luma e loto tele la vala au ma na ia vala au mai Yesu
Mana ia wala au mai Yesu la tātou te tāpena iai. Mau tātou loto, tātou te sauni, tali lana wala au mai. E tali atu lana whetalai mai ati tātou. Au aro tofu tātou mani mana onga. Tātou te mana mi oisa se tātou tātou. Le whanue misi tangata le. Ai whaaftau wāwhe mai Yesu. Wāwhe mai i tawasu. Wa tū whaola. I stemi. Te roe. E matua fio e se ale atua mana na whani i pia whiwhi a tātou. E pati mai ona au. Ia tātou. Pia whai tātou. Whai aru whiri tātou ia launa. Ia pesau. I se te mai toa. E lei. Whai o. Via leli. Ia ole. Vi ona e sao no fo i le vai ngana. Mantua e le na pau le o tangata o vavao e le au. Ele au le so. Le fo isa tam fai atu tomiti o Yesu e me o vao tomiti. O mai e tia. Tu mai o mai. Ia yo fo tangata sa nau atu le ia se fide puntoto ai vavao fo e le so. Nai mana ia le tūlanga e peo nei sao no ia. O le lato wha alo ma le. Ia e taruai. E se fo i malfina ngalo Yesu. Ai matamata ia i upo le wali ia le fai. Fai mai. Tu ia fai mai loto tele. O ina le a fifi mai ia i. E pe ia fōringa mai i yengi winga wa ia e le o taua mai o le tawaso. E yengi o na winga na wha aria le taimi lea. O lona winga e fōringa mai o makua masusu o ka waso i makani. Ele teitei au mai le upu le loto tele ia. O nai o lo tau mai nani winga o le tau waso. I lana wala au lea e nau ai ia Yesu. Loto tele ia. I nā tū ia. O i nā lea tau mai i lona winga. Na matua i tangi i tau waso ma wala. O no le pi fa ngo fie le tato mata le na ona momori sa o mai ya o le tala. Ai o tuantu o le tala i winga fa alia o le tangata le. E fo nga mai nga kwa kan ya ka waso ma mala. Na ngai le tete fa ila wali ya. Ya lo kele ya ku ye lunga o lo wala o mai Yesu ya we. Ai sal me le tangi. Wa tu ye le loto. Wa tu ye lo na na. Ina ia tau nu lo na mana o. Te ia pese ta pese le leta fiafia le fiafi. O le ia sesi na o Yesu wa Yesu. Na o Yesu wa o yetati. Le la wa o ta tu langa fo ta ta nonga. Wa tu Yesu. Ma vala o mai. O mai. Ya, esel mana ya. Mana maro. Mana ya ta stay la ta fa longo ko ya fa pe mai Yesu ya vai lo mo ya le la ro. Ewa, wau ya tu ila wala lea. Lai. Dia le. Ya, mana fa so, te mo fa so. E pe foi le o le tūlanga o le mana ia foi le pule fa loto tele la wori. E to e apliste lunga le loto le tangata le. O pati mai. Ona ole upule fo ufa ngai la wori loto tele. Ona o lo manatu foi la wori ma va ai tūlanga e pe nei ele soi fuanga o pati mai. O le tangata vai mana o mia sosan. O le tangata e pola na vai. O le tangata ai. Atonu foi por tūlanga na le o toi fa popo toi lima upule. Loto tele. Loto tele ia te lelo. O minga langa o le vai la vai ngai i tūlanga e pe i le o langa. Ia male vai le i pati mai o te mile. Malona mana o mio se mana o nga whapto. Ina ia whapeo na alofa mai tangata ia te. Lea laua, wa sau tangata, na te talia mana onga. Ma wha fei loa i mana onga o ta waso. Lea la ta hao atula i whai upulea vai unga. Ona tali lea, ona tia i lea peo. Lea ua tau atula vaenga lea, tau whai uirta, tau. Lea na sauna lila. Ona tiai lea e ia ona ofu wa tu ilunga wa sau ia Yesu. O la me te toi ango i mena pe awala au whaola ia te oi. Samoa, awala au loa romatai. Awala au loa Yesu ia te oi. Awala au lea tua ia te oi. Lea me te toi ango i mea vai o leo langa le nei. Pona sau noi tūlanga pe nei lo amtala maro. La me te toi amo i fua i mea o le lalo langi nei. Ai le tūroa e alu i whaile fina ngalo le tū. Leu wala au ia te oi.
kiai ese o ofo lo ye pone tau whamatala talaina tūlanga o le ofo stoi atu no ofu tala lo are e fa uma ye mea uma o le are mea maua e stoi ina e vatu are sene apa fo le pose fas pepa vatu telefoni ngata vatu ape o e ula fo le ina ita waso ngai tangata fa pene e foi tūlanga fa pena e fai isi isi vaenga se tulo sa mo lo fa fonga ai ele ai pier fo le tu ise ma pose I langa tanga ia ngata ngalo si tawaso o tu langa tanga malo manato le tupe e peila o tu langa na o leo mana o neila pati mai o ina ua whaalongo le tupaponga o Yesu sai mai lea ona ki iai lo leo ofu le te pole pati mai ofu o iai le afoi le o ofolo iai le langona foi lea musua le langona aisi le ofolo iai le aisi le ofolo iai le popole le ofolo iai le atu bale pe on tau whamatala ina mai leila te le yo mea lai le ofu pe o le wingo la utala I mea tuu I tono le ofu lea o mea sirina lea ngā ai ina ua le na ua whaalongo pati mai tom foi e tele ni tupe la ua tuu ile ofu tala loa le toi o le tau aso lea e le ipopole la pati mai o tanga te tau whaaputu mai mela ua I tanga lofu ai mai na tu ilunga ua kiai ma neia le upuna kiai kiai e le whaapenga tongi atu o sa moi lau whaafonga avala aulo Yesu avala aulo Yesu lu so fua tia ese ro tia ese me tia ese ele se winga ya te tau da te fa maina danga le toanga te toanga va fea o la ua vala au mai lo ta fa ola ya te tau tu la ilo tia ese me na tia ese vai tu tia ese tu na no tia ese le tu vale tia ese le pole o mea umai te ese le ita me umai ya te tato e mfon tato tu ina mai angai I te tonu o le ofu le e me foi ona tia ese mal ese mo tato ai tato tu e tali le vala au Yesu mo vala au mai fetala ia tu leo Yesu fa pe atu ya te ia anai sidi le manonga e ala o fesili fo ile mo tato ile na ia fiafi a moi lo fa fo anga wai lava o fa fo mai le o feta laia le tupo le o feta laia li faora o le feta linga Yesu ya pati mai o le feta linga fo ile mo wai pone fai mai le upo Yesu se mea e te mana oai o te whaia ia te oe. Mana ia siri Yesu. Oka, ia ai ale talia le wala au Yesu. Ai ale talia, le ua wala au mai Yesu. I lota mana onga, lea se mea o te mana oai. Lea se mea so alo e te mana oai o te whaia. Mana ia se tala whapena se se whaife au. Postanga tapole le telefoni yana. Yana mea. Ai whapela e tate mana omi, se mea. Ai whapela mai tala. E se mea te mana omi. Falongo te tala mona. Pei foi le loa. O toi fa sofia ila le te le fesiti lo fesiti mai. E se mete mana o mia. Mana ia fesiti. Yo ai se ale tali. Se yo te mana o mia so so. Le fesili Yesu. Le tupo. Se mea e te mana o ai pati mai o te whaia ia te oe. Siri ngā mo yo sua pone. Siri foi ngā mo mai yo. Mo tatou. Le ase mea tatu te mana e whaia Yesu mo I tau. Ma nei fisi, ana sa ula ngona. Nei le I tau whai I tapo ngā wai nei fisi. Ia wai, ele ia sisi uta ua ele se mana onga. Mona. Ele ia si te si uta ua. Ele se mana onga I tono uta ai. O mana onga o tangata lawa ia, o mana onga I tono ai. Mana onga fo I tongo no e kalesia. O fea whaala potonga ana tātou te iai, e tō funga tātou manau. Ale mana ia o le ui o le fesili e tō sao ia pati mai. Ia wa veo se fesili e whaala tele mo tātou le ne fiafi.
e mawhai ona whaalongo mai, ma whaafonga mai Iesu ia te tāua, ma tali mai ia te tāua, pe a whai tāne te wala au ia te ia i tātou whatutua. Ona tali mai eile o ia le whisiri ia, pe ona eile vaenga whuho, e tātata noanga, o le ala na mea lea te manao ia. O le ase meo te whaia mo e. Tu sao mai al whisiri lea, ona aisa, wa langona Iesu le whatuatua o pati mai. Ia le tu. E tusa malana taualanga. No sunga e. Hala tali fsik, tali lara tali fsik. Le ala u fisili Iesu. Ai tali lo te maro. Tali lo te waso. Mai le tala le te waso. Rapo nie ia va ai o mata. Rapo nie ia va ai o mi mata. Mana onga si te waso. Ma nai ale tali e pati mai o le whawhero i fisiri mai e Iesu. Sia se mea pati mai o te whaia ia te oe. Mai le tala te waso. Rapo nie. Whaalolo te le tangata ia Iesu. A si le vaenga e o ile whaaloalo le tangata leo le ta waso lea. Na te ilo le lei rapo nie. Nanga le upu le mawalunga fo i. Nunga suafo i Iesu. Ta o i o le whaia o ngā rewa. Pei foi lea ua iloa i pati mai o defa na sila na iloa le tawaso le tangata lea. Te ori fo le tangata lea e usita e peo popularity na Iesu e na sawai o ia e le mana wha maroro na te wha pula e vau tangi ta ofu san mea umaia na tautia o na vaenga ia e peo na loa Iesu. Ai whai mai le tala ale le mana onga le tali al tamaroa. Raponie ava tele tama. Ava le tawaso. Ale i whapea tui tawaso. Iesu o te fia maroro. Sui ngantari. Sui ngana. Sui ire ngana pati mai. Raponie ia va ai o ni mata. Pau anan mana onga. Na onga foi le mo tatou Samoa. Mana onga foi le ia te maua. Ina ia. O lea mate vavai. O le foi mate pula. Watu se tulo. Ai mana o mia. Ina ia wha pula ina pea matai. Mata whare nganga tala noa iei. Ne mata upu po tas whai tau ne ia fiafi. Whai mai ia. O le ngatala ina ua pupula la mata o le tino o le tawaso lea. Ua pupula ai. Maona mata whare nganga. Mai le tala mana ia nei. Ona muli atu lea. Muli lo ia Iesu lea la. Ele ia se si mea. Na pupula o mata o pati mai o. Pupula ma mata whare nganga i loro. Ele ia se te muli ai. Pau ala leo tangata o te muli ai. E maua i le tani. O te maua ai le tani o whawhitau iu. Pea tangata le maso. O muli alele o Iesu i ona puapua ngā. Tangata leo pati mai. Tala ngā ni singa ma tala tuspaia. O le tangata le te teimi o ngā Iesu i ona puapua ngā. Tangata le whai Iesu ki apenga i umarea. Toi whapula na mata. Ia la se tiri au sosali ai tātele iatu mo le whamuteina tāpau kalama vai unga nei apiapi. Nara fwoi leo tau whai uru tā upu. Ia i le whaafonga fwoi le tunu u. Mes fwoi le mai mo mai. Ia pe ona ia tā au tū o le ia le leila o whanongo. Amen. Ai tanga i leila atoanga o tala e ui o le whapula ina o mata o tawasu. A le ki lea na leila pula mata o tawasu. Ana le leila whalongo pati mai o Iesu le o tau nuu atu. Se manu e misi a toa ia te ia tūranga i peo na tau tala ina le fiafi. O le leila o le whalongo pati mai. Leo au wala mai ai whamalolonga ia te ia. Ia le li. Amen. Praise the Lord. Wao ngā le pupula o mata o le tino. O pati mai. Ua pupula i mamata. Whapongi saina ele ti Apollo. O i la tou. Amen. Na wai whatasi i te mire. Wao ngā le o le pupula o mata o le tino. O pati mai. Amen. Fato ama ai leo isi to to tele le murmuri a Iesu fa pesole. Ele ai ali sa o fai va venga tangata. Ele ai ali sa o le allo le tua tangata.
Aisa, langa leo ua mori mau le vai. Tali tonu lo leo lo. Amen. Tau tino lo leo. Amen. Praise the Lord. Namba ai mata ua whapupula ina ia le tawaso, tangata sa tawaso. Amen. Praise the Lord. O loe le loto le tonu whapea i fo. E sa oa o Yesu tangata lea. E sa oa o le alo le atua tangata lea. E sa oa la le vala au le tangata lea le no vala au nei. O le alo ta vita tangata lea. Aisa, le ua matanga ngana le loto sa le tonu. O le pupula la mata o pati mai. Ua tali tonu ai ma matala ai mata sa whapongi sa ina o le moto tangata. Amen. Praise the Lord. Ila tou sa muli ya Yesu. Ma le tali tonu ya Yesu. Ai ua pupula o la tau mata whaaleanganga. Ona ua whaatino Yesu le wavenga i luma o la tau mata. Ma ua whaatali tonu ina i la tau. O le au ngā lea o le whapupula ina o mata o le tawasu. Ia le tu. Mata o le tino o pati mai. Ua whapupula ina i mata. Whaaleanganga o la tau sa awa. Ia le ri. Amen. Praise the Lord. Vi ia le ri. Ia le tu. Malo, whaftai veunga. Ia malo foi mo le whasoa. I ne foi tula manatu ia oa tau at foi le whai uino tam tau pu nei a fiafi. Manatu foi le o le toe apopo i ngā lea foi e peo nei ia. Ia apopo i ngā foi e kalesia foi e Asia. Asia toe whatawa mai le whalongo. O le o iai talinga e whalongo ai. Whalongo mai. Ma la ta punia falinga fa pe mai o le a o fa na o ta vita le ata mai o le fetu a o pula feta lai mai le nganga ma le fatu ano ftani I nasa wia fa yat nasa wia na fa yat fo o le falongo nasa wia sa wia a le fuala vai o le ma nei o le ata punia falinga ai to fa mai ta o yo falongo sa mo ile ne fiafi manatu o le tatou o kalama namale mata upuna nei a fiafi natu fo e lo yeise atoanga ia te maua lau whaafonganga o loho vatele atu nai lau whaafonganga sa moa ma lau sa i ringa ma lau tapenanga fo i le pule tua pe whaite winu le fionga le tua ana i vaenga i umwhone ma sosone atu i nei a fiafi sosone atu i fo i tūlanga i peo nei fo i ni vai tau tatou te iai nei e tātou loina i whātāua ia te tātou whalongo lei siu whonga o le atua. O tātou manatu tele o leo o mai nei vai tei. Pio la kupo inga malosi na tuse yone mō mua. Tā upo o mua nai amata mai tā ua tō whalongo ina i tō loa ile leo. Tele leo i le lolangi. Tele leo ese o ile lolangi lei vai unga. O leo e whasea i lau whalongo. Ma le leo i te langona i le leo le atua. Ese a lau whaafonga i le leo ma le whina ngalo le atua. Ese fo i lau whaalongo i le leo le ti apolo. Ma le tangata o lo tau whai whaase se mai. Ia tātou i loa le lei, le se senga o leo i. Ne ia tātou langona le lei, le si ufofonga o lo tātou tu. Samoa, o le polo kalama na ne ia fiafia manatu. E le i whai uina le polo kalama. E manatu al ta ofiso o se vaenga o le fionga le tua. E mawhai o na whaamanuina i fo i lau whaafonga ma e mana o mia i peo le whina ngalo le tua e whaato toa i nai lau saulinga. O le fo i vaenga sa matu iai. Sa matu iai fo i matu talia le whao le tanga le tua. E le o se ingoa o se tala o se lotu po o le tala le lei. O se talitonunga se tangata. Ai o le ingoa ai mori o atu i atu oe. Tā pena masau nia i pe i tātou taimi uma masoma. Sa moa tātou te i loa whiri ngalo le atua. A olo tātou whātari tali atu fo i wha moe mau alunga. Olo nā whio mai le na lolangi le nei. Olo tātou wawa i atu i le wha moe. Ai le ai fo i se tasi e peo tātou wharongo longo. Tātou i le tusi whai tau ni nei fiafi. O whea o iei lo muna. O le ase me mana o le e te mana o i whaia le atua i atu ai. A whaia le leilau whalongo, o le a poto fo i lau whai uma. Ai mana o mia fo i te talo. O le fo i vaenga sa mātou i mai ai. O lau tala sa moa,
i lau whaafonganga. E leo mori o atua se ingo se lotu e pora ufumatalanga. A o le suafa le mori o atu i atu e. O Yesu, le ai a sisi o tātou wala i malo. Le ai foi sisi tātou te mawai le ola. Le ai foi sisi e tali o tātou mana o ngai teimi o tātou iai i whaita le soifuanga. Wa na o le toa tasi lava, le tātou te watu iai, wa na o Yesu lava. E pio le winga leo la e wha malosi atu, ma lau whangwhang watu. A whai le lei lau whalongo, ma poto lau whalongo. E te whaia foi whai unga le lei. Wha te atu Yesu a fio mai. Tātou loa lata le aso le fio mai o Yesu le lololangi. Tātou loa tātou te mo mia lama Yesu iso stemi. O ia o le ato atuanga o mea uma. He is the source of everything. O ia o le sosia o mea uma. Manuia o le o langa le nei. So mana onga o iai, tu o ia Yesu. Ala tātou atu whatasi. Ala fia foi ma ue, fia se te talo. O le te talo o le wha o le tanga. Wha fio atu le ri lea na e wha longo i ri na pasi atu. Wo o i riko, ai wha pula le tawaso. Mo moli o atu tangatal na i atu ai. E pupula ai o tātou mata whaskanga. A whai o e fia i loa fina ngalo le tua mai mamla mai ai. Ta lia le tangatal na ni pasia maoe. Ai wha teitai mai upu nei. O le te talo le whaotanga. A vei e su mari ma whaola i lo sui fua. Tātou i fōma te talo. Whaaftai le atua i la upu. Ua mātou whalongo i aile nei a whiafi. Whaafetai tele Yesu. Mana o mia lau whaotanga i lo mātou o. A whio mai oe i te tono o mātou loto. Ina ia mātou te lia oe. I whai mali i ma whaola i o mātou o langa. E tua o te lia mara fia lau upu. Ia iai lo wanga le lei wha amanuia mai. Whaatasi mai a vea au. O se tangata tau. E au auna pea mo oe. Iaso to toia o lo mātou nei ola. Vi ia oe Yesu. Whaaftai lau whaolatanga o te lia i le nei a ono lo suafa. Amene. Whaaftai tele le atua i la upu. Whaaftai lo whina ngalo. Mātou te tonu o i lava na whaia le nei te talo ma le whaatua tua ma le te tonu. Ma tu uina i aila na loto atoa i le nei te talo. E tua, wa e si la fia loto tangata uma. Anga le le atu. Whaamanuia i aila ato. Na whaia whaatasi le nei te talo le nei a fiafi. Whaamanuia ilo na loto, whaamanuia ilo na nganga. Saunia mata pena i pea. Mo oe Yesu, ma lo toi a fio whaarua mai le na loranga. Talo le whaamanuia le atua, ilo watunu o mal whaafonga. Lo suafa Yesu. Amen. Ia o vaenga nei e mana mia e whaiei ona e whaato toina lau tāpenanga mo le whaolatanga Yesu o umana e talia i le nei e fiafi. Vaenga mo mua ia e toa ngai whaitau tu spaia. Nea ia sisi o tātou whaasin mani. Nā lea fionga le tua. Whaamalie loto ia toe. Nā te whaamalie ina lo ngalala. Ia e to anga e whaitau langa tu spaia. O le ki fo i lea ma te tala o mea uma. So se manaonga. So se mai. E tali e malolo. I le fionga le tua. O iei uma me umaitono le fionga le tua. Olo soifua malo wala. Olo i te tono le fionga le tua. Whatonu fo lau ia te. Te anga whaitau tu spaia. Samoa. Lona lua. Ie fia e tala ia tu Yesu. A whaua e talia le ali i leo leola. E whanua pasi moe. Alu e tala i Yesu. Tala i Yesu a wal tala inga le lotu. Wa e tātou te le sao i le langi ma le ola e whaavavau. Se te tenunga po se ingo se lotu. Ai te sao i le ola e whaavavau. Ona o Yesu. O ia o le lii. O le file mu. O le lii o ainga. Anga le lei whaamia ina. Ia te oe. Lona toru. Te anga i le lotu. Yesu e se. Mea o loo. La unga i nai le whaolatanga le atua. Ma le upo le atua. Whaola i nai lo wanganga.
alu sa ili se farsa ta fai tele ol sirotu a fa wi sa filinga poto ile nei fiafi alu sa ili se me te loa e manui ai loa soso ne tu na nei fiafi ang le mai le tuam fam ni tele mai nei fiafi lo fa fong anga Samoa il na po kalama ko na ye le unanga I Wellington nei ya ile sunga ile teitai ya ulale toa ya malmato fo ya tau ya anga le ya tu le tua ma o fo ima ngai vai o nei ya le tua family tele Samoa fo fuanga malav single nei vai so ya family na pele swafa e so dato tua tato I fo matalo mato tua fa tele lo wanga le foi vaenga ma e uma sata pena ino sa ni le po talo le tua ya ulu mata fo lau fidingalo ia ai maloto fidangalo tangata o I sena falongo I nei po ia ia lo wanga le famanuia ya te ia mana falo famanuia le tua I la fanau fato tua ia ia anga le lau fio ia I la tu e kalesia na ia matou fai fe au na ia matou matua malolo penisione malolo I la ngalwe famanuia ia tu mana tua so matou tina ia frila mana tua pesio matou tina le matou ta famanuia fa ato toina pea lau fa malolonga I lona soifu tua matou talo famanuia mai foi nei afiati famanuia le tua I lau ona ia Mike ia I luanga le fa tono nei Porkalama Global Channel TV ia lau famanuianga I lau saro male kalesia ia mai se foi le onanga famanuia foi le tua ia ona sponsor nei Porkalama o e lo matou tu fatasi la onanga ia o atu lo famanuianga so se tu ma so se vaenga le lolangi e ia lo wang le manutia lo matou ola nei pausa fai te fio mai e su le nei po ave matou I sitianga anga le mai nei vai aso ia o manu mea umai lo fatasi mai malo mafuta mai I lo suafa Yesu matou talong wala au tuai amen Amen. aftai sa moi lo anga lau mai mo mai ia mate fato faso I fuatu le fiapi to faso I fua manuia vai aso no iso Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Tava'i. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.